гугирдора сӯзондем. ина 3 дони сӯхтагие ки монде бо мегирем. хуб бо як бор дига гирён мешавад. салом ба ҳама, ин канали Аҷоиб ТВ аст. мавзӯи имрӯзаи мо ду фокус ба гугирд. видеоро то охир тамошо кунед, иншоалло ки ба шумо маъқул мешавад. якум фокус гугирчӯба дар куҷое мезанӣ гирён мешавад. мисол дар кросовки мезанӣ, дар нохун мезанӣ, дар пул мезанӣ, дар экрани телефон мезанӣ ё ки дар монитор мезанӣ, умуман дар любой ҷо мезанӣ ӯ гирён мешавад. хуб секрети чи аст? инам қад секрет дора ки инам намуд пистолетчаро дидагӣ, қатиш инам хеле тир дора. дар куҷое ки игрушка мефурӯшанд, дар онҷа гӯем ам хеле пистолетчаро мефурӯшанд. ами хеле тира ҷидо карда мегирем, ӯ дар дуруни ҳамун тиро порӯха, ҳамун порӯхда об мечакунем. дар ҳамун порӯх об мечакунем, ӯ мулоим мешавад. баъде ки ӯ мулоим шид, баъд ҳамун гугирчӯба, ҳамун донои гугирда гирифта якта дар ҳамун тар мекунем. ӯ ҳамун порӯха дар худаш мегирад. вақте порӯха ки дар худаш гирифт, дар як ҷо мемонем, ҳамун хушрӯ қоқ мешавад. баъд дигар дар куҷое ки форат мезанӣ, ӯ гирён шуда мегирад. ин ҳамин қад фокус дорад. خب دوم فوکس برادران، ویدیو را خوب تماشا کنید. خب این از 3 تا دانی گوگرد میگیریم. این 3 تا دانی گوگرد میسوزانیم. خب گوگردها را سوزاندیم. 3 دانه گوگرد را سوزاندیم. آنها در درون همین قوطیچه، در همین قوطی میندازیم. خب اینجا یک فوکس های برادرها. خب اینا با قوطی میگیریم. همون دانه‌های سوختگی را. خب اینا 3 دانه سوختگی که مونده با میگیریم. خب با یک بار دیگه گیرون می شود. خب این آخر برادرها این فوکس داره. کسی همین سکرت همین فوکس میدونه در کامنتاری حتما نویسه. اگر ویدیو معقول شده باشه حتما لایک مونید، در کانال подписаться کنید. иншоаллоҳ дар оянда боз видеороликҳоро нағзтар ба шумо сёмка карда нишон метем. фикри худтонро дар комментария нависен. кадоме ки ҳамин фокуса медонад дар комментария бинависа. хайр дар паноҳи худо бошед.